Kajing pulih nakikitab banengkong jong Samuel kalnong basaw kadakot iway haduk hadway. Kalaja baki Israel kila yale thma Persya ki Filistia. Maki kila share dara ha Ebenezer ki Filistia pat de ha Apek. Ki Filistia kila yang riang Persya ki Israel. Bat haba kathma kala shetik ki Israel kila sya job ha ki Filistia ki bela peniap kumba 1,000 ngot kirang ba ha kajaka yale. Haba ki sipai kilawan pai sya kadara ki temen kisan ki Israel kila ong. Balai utrai ula penher kerat ingi menta kasngi ya khamat ki Filistia. Tengin ra syane ya kasendok kajutang utrai na shilu bondok wan hapreng jungi ban thiet kelai ingi nakabor kinong syun jungi. Kumta lapha ki beriu sa shilu bat kilawan ra nang tai kasendok kajutang utrai ki pai. Ubasyong halor ka Cherubim ki khon u Eli u Hopni bat u Pinehas kiladon hang ta bat kasendok kajutang utuk ublay. Tang supoi kasendok kajutang utrai hakajaka syong dara barok ki Israel kil layari sajam hadu baka kendo kala sawa. Haba ki Filistia kila usngau ya kajing sawa kata kajing risa kila ya ong. Kemud ayu ken kane kajing risa kabajam hakajaka syong dara ki Hebru. Enda kitep bah kasendok utrai kalawan syakajaka syong dara ki Filistia kila syepting kila ya ong. Ublay lawan syakajaka syong dara nang ta kila ong. Adur lanot yangi kum kane 4 judan meno. Adur lanot yangi uay bala bantit kelai ngi nakabor jung kini giblay ki baklan bor. Day kini kiblay ki bala pom e kinong Egypt daka klam harukom hari kenja. Peniaw yala de batle kum kirang ba ko Filistia yo pi kelam raw haki Hebru kumbalong maki hapi le kirang ba ban yale. Kumtai Filistia kila yale bat ki Israel kila syak jom kila her yap syayeng la yeng bat ladon kejing peniap kabajur hadu laipau hajar ki sipai kejat jong ki Israel kila kelon. Ya kesendok ublay layok ni bat ki khonu Eli boro arngot u Hopni bat u Pinehas kila syak peniam. Kaketien jong utrai. Kajing pulih naga gospel kat kumu Markus kalnong menengkong kadakot saw pau hadu saw pesan. Ubapang yang lengkut ulawan syaw Jisu bat dak badem kho siu ula karpat jingirap na u. Lada memon ula ong mela man penkhoi yanga. Jisu pat ula snausen e u ula kener yala kakti bolak ta ya u ngamon ula jubab to khoj no margom taw yang lengkut ula ja na u bat ula khoj Jisu ula bidong teng e ya u bat ula pha no ya u sisndon pe wat ya thu briu ula ong ki lek bak shaw lengdo bon pe thu ya phi bat to terwa ya kajing aingu kabau Moses ula hukum kane kasakhi ba phila khoj utau beriu lalek no berlas dang penban ban penpriang ya kane ka kubor keleng ula pen bena pai ba adu kata bau Jisu umla syu banlet drong hakinong ba ha ka bapau Henry ula sa aki jaka kenja bat kibriu kilawan syau na keleng ka gospel jong trai.